Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kaseng Khasi Students Union, North Khasi Hills District, hagasingi palay ka Henriu Tarik Urisau Arjar Arpuar, da kajing sarong bakraw, kala Pdiang Burom yo Samla Daniel Damlong, Naka Ground and Pound MMA Gym, Ribhoy District, upalayo ban Khur ya ka Takma ksiar hagajing kop National MMA Championship 2022, bala panlong da ka All India Mixed Martial Arts Association, kabala sedang nado ka Laipaw Tarik Unaylor, hado Artarik Urisau Arjar Arpuar, ha Hyderabad, Telangana. Yaw Samla Daniel Damlong rengkat baru coach jong u Kores Marwing la Pdiang Burom da ka KSU ha indoor stadium nongpo ha ka jingi don lang jong ki nongyalam ka KSU nado uba Lambok Rembai vice president ka North Khasi Hills ba John Lengdo president ka Nongpo Circle uba Yabhalang Nongrum president ka Nongpo Town Unit bat kiwei dekot Gumban Shupun Pau ba kumba sangut kirang ilakai na Ribhoy District hapo ka jingilam u Kores Marwing kumu coach kila lej bani shimenta lem bat palat nrius pa angut kiwei ki Samla na keleng gejela kibala lej bani shimenta hagate gelempung nrei tang Samla Daniel Damlong ubala yo ban Khur Takma haga kerdan light heavyweight division hadien baulala ban penlim yo Vikas Yadav na Orissa lembaga ni kejing job jong Samla unsa pen kreb ban lej shimenta pat shaki wei kejing ekon bakham he ki ban salong shabar kari Norak nam pun sama jong kadang kadang ni boy kadang saya kasap kadang kami lakai ni ini pos yang minggu saat kena jong ribu boy kita ikut kalau long dominat ia po India mentah Burom mana kapor berkilat juga kadang Burom kamtam jika sengau jadi coach sama Kores ba thong ni kalong ba menra ya kanam ke Burom akan tiga World Championship bakal yang seng kasa ailang tiga bang yang pilih bisa mentang tapi yang menyo ya kata job ini saya bertai bakat dia kedong tang dari kasih junging don bun kerhai Samla don ya kasap dan tago fer dan yang ke isu ko ai sem na kapor me kasan na kapor kadang kat berti tangini kitin semua Lambok Rembai kamtam ga KSU kebala kenau lemingi kamtam kena jung lawan ni simta ka tega jela kai All India Mixed Martial Arts ka pulang po Hyderabad Tokyong ga road to MFN kadai ka selection tu nampak ki banyo ban fight haga ki event ki bahe ka salong Shabari ba po India ro ju yang ni don Samla Daniel Damlong ki bala job ya ka Takma siar dan gold medal haga light heavyweight division but ni don ro ki gini ki Samla ki bala ya simenta regular don ki bala rem no haga semi final dan rem no quarter final Ray kila kecil ka jadi kalau bayi tenap kalau kile kain atau mensim but kayak gitu kila berkre kalau bapa nak bertar ketika fight but kermen ba nangis makin nang job susu kinang le bahas susu pada katong hi kade nak bertar World Championship kamde tang kutang ni po India kade kata but kalau ai kuplay sibon siajak mo KSU bakal sim ya kani galat ka kabu ban berkan mau lemingi kamtam ban ai mensim kini Samla oh ka KSU ko dei ko seng ka ba gile lese anta ka tauba je kari ka charge benrio but ka ba I'm seeming iro Samla ki ba ila kaya ka sports hall leseng ngim don ka ta bat phin dei don ta sports ka long hi kumju is ai ga ni ro ba play ki kit ko ka ba play don kat aglenti ya ju ka sujung ka seng ba phindang la ban chakri bhai kari ka lumpung hi ka dei ka belaju penlong man la ka snem nadu belaseng ka All India Mixed Martial Arts apo India nadu snem ka terkendai sepak kendai sorry hajar nadu snem hajar siko ter nadu menta ka don kan kanika national event apo India tenteng kalong hagawi state kawi tenteng kalong hagawi state kami ki event kilong bangin select bangin jit iki player ki bakan sai
kenang bala ban pha international fight lani ban ai ki kum ka professional license makin imja ban fight kum ki professional fighter aki promotion beper te naga jela jungi nilai lam hamtam naga ground on MMA jungi nilai lam ba rumut fighter ki kentu ki amateur kamut ki bedang sedang ban fight ki don langut but Saungun Saungut ki amateur fighter but angut ki pro fighter. Ki pro fighter ki kentuk yo carry Rumnong madu Daniel Damlong. Carry Rumnong la rem no haga semi final. Batu Daniel Damlong la job haga final la yo gold medal but kadi ta. Tong sa marngar nga sedang lekai mixed martial arts nadu snem arajar kanyo bentar ngadang lekai ala snem kai mentang le sing mentah Hyderabad ngala yu gold medal fight janga le kaya po instingi ground on pauna bala pen na jinjengi arajar kata sim participate itu nongta na bidang la lekai Mumbai ro la lekai ngapuni payo lekai tama penting hap cancel ki fight balong injury balong itu penting track yo opponent kata